Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бүгін көтіле тұрған тәжвид туралы сабағымыз. Бұл 17 махрадждың ішінен 9-шы махрадж туралы өтмекшіміз. 9-шы махрадж тілден екі қапталдың алды жағы менен жана тілден учу үстідегі қату таңдайға тиген жер. Ал жақтан жабысынан бір тыбыш шығады, ал тыбыш болса лям тыбышы. Мисал тұрған болсақ, әл. Дағы түшініп тұрып болусы үшін бір қатар қайталап айта тұрған болсақ, тілден екі қапталының алдырақ жағы менен тілден учу үстідегі қату таңдайға тақтап айтқанда үстіңгі тиштерден бүлөсү бүтүп, андан өйдөрөк жакка тийген учурда ал жактан лям тыбышы чыгат. Мисал турган болсок, ал. Эми бул тыбышты айтып машыгып көрөлү. Ал, ла, ли, лу. Эми лям тыбышы сөз ичинде сүкүндүү болгон мисал бере турган болсок, алхамду, фи тадлил. Әрекеттүү болгонго мисал бере турган болсок, ва арсала алейхим. Албетте бул машыгуулар аркылуу лям тыбышын өз махражын чыгаруу үчүн өтө чоң жардамчы болуп берилет. Бирок сабактан сырткары убактарда дагы бош учурларда лям тыбышын өз махражын туура негизде чыгаруу үчүн машыгууңуздарды унутпаңызды сунуш кылабыз. Эми лям тыбышына тиешелүү болгон бир канча эрежелер айтып кете турган болсок, биринчиси лям тыбышы, араб тилиндеги лям тыбышы эгерде фатхалуу, доммалуу же касралуу болуп турган болсо, анда бул учурдун бардыгында ишке болуп окулат. Эгерде Аллах сөзүндөгү лям тыбышы фатхалуу же доммалуу тыбыштан кийин келе турган болсо, анда бул учурда жон болуп окулат. Эгерде Аллах сөзүндөгү лям тыбышы касралуу тыбыштан кийин келе турган болсо, анда бул учурда ишке болуп окулат. Мисал алып турган болсок, лиллахи. Мына ушинтип бүгүнкү сабагыбыздагы өз соңуна келип жетти. Бул сабагыбызда биз 17 махрадждын ичинен 9-чу махрадж жана андан чыккан лям тыбышы тууралуу таанышып өттүк. Ахир дa'wana анил хамдулиллахи rabbil alamin.